Hello friends, ini 30 tarik 8 Maret 2024. Kemian is half hasrana pakai 06, mian orang nang 07 tarik demen hit kudi. Ya sarap pakai 81, orang nang 8 house rezak. Mian is half. Ke friends, ini mian bagai house tongnai 36. Kamu kat lagi no, ini bagai. Pela hit friends ke 189 ke friends norok no hit kutiri runai hit kuti warnai 3663 normal kuti tongnai friends, normal kuti wa tongnai 73 37 73 67 76 double 3 8 5 8 friends, ini norok apa tuh nadi masuk.